Boko. Nice mati-mati gila. Oi Kolbe. Di aus ram lenga. Ini Au rabi lenga. Ira kongo kang hijago mati doh kene roka kang hijago ge ira rumah. Di aus kram kemat kimbeki. Dem botop kerabim kelai ni. Ira cowok sebenarnya terima lulusan SD akil nggak pusing. Barang unsur-unsur ngomel wari keren gila. Jalan unsur-unsur pae. Tapi unsur-unsur. Di sekolah sampai SD ngomi ya nih. Di am dadi ham jale. Oh, barang bawali pala. Paten mah unsur-unsur itu pa paten ha. Jasa mula ham jale. Aus ngomi. Kenapa tahu sih? Untung bonang me. Nek boy ke rumah ngabona ke rumah. Waraga main na udah hararake ge, waraga dina ku habba kas ngadin re. Itu sih, main hararake ge. Waraga mabowe boblosa abi di nge dinga ku habba de berita. UUD. Aus si UUD dere. Ya au si badem. Unsur-unsur dasar eden nih. Kirae semanyi dong. Boblosa di berita ya, bara pasar UUD ya. Mabona. Ayam masuk kebun orang lain denda 10 juta. Kopi. Namanya para bisnis om ini. Saya seperti itu ini. Membantu. Ana kapalin namanya. Orang ini, ini panen angin lo, tinggal re. Hah? Pati amai mendompak kene. Sambung balik dari udah kene ge. Masalah jangan ya. Akan karo dure nang bara rencana ge. Dai kita kalu jangan tuh di karo. No keluar. Inna jangan semua. Jadi malu buat jangan ge. 10 juta. Hah? Gua asal. 10 juta. Wow. Bisa kaya aku. Nah, panco jangan wow. Udah rasa 10 juta. Enggak. Bara roti ko utak kare doh kay pakai mau ge. Bara. Mai dari empeti na hoy empeti ra bugun de inggar mo akira. Mai jangan pa purna pa empeti we. Masra. Ngawan. Alah, lu sejam kan dak weking tinggi farm lu jangan lu he. Kamu nela kapiti akhir. Pakai ku ngomong mah gumpang nam lompang akan kandan tuh lo. Oh iya Bune. iya car. Mah telur. Mah. Jangan nawai capi do ala rumah.
Tepuk sapiran pusing hati kepala tipunya yang penting dapat itu 10 juta real kalau ini capek badai yang penting dapat uang 10 juta semangat ya. Atau lama PRT nih terlalu laporan, lo akil lo